I'll be back. Ok, naslednji. Živijo. Moj strela, moj fotoreklam, če hočeš biti mano, vrtu se na škrom. Moja mama je strela, moj fotoreklam. Adijo. Hvala lepa. Svidenje. Katastrofa. I'll be back. Hasta la vista, baby. Kemobiosinteza je uspela. Ta izum bo spremenil svet. Frank bo. Preklop tega. Ni nam uspelo. Grd je. Izklop tega. Zakaj si ti to naredila? Pa pusti pa me, kam to želiš? Kaj si se ti vmešavaš? Se daj mi smeti, pusti pa me, kaj je naredila? Kako me izmenimo posel? Ja, ne, pusti pa me, kaj mi je nos, kaj si se vmešavaš? Nisi mi je to kakrat zafuzna, ne? Se daj še vnoša me, ne boš to zafuzna, ne, moči. Kaj ti lobaci tako dobro? Ti se ti još kako pa nisi gledala. Ne, nas me ne bilo, že me še ne me, še daj, ne, ti pa me se Ti nama slediš? To nisem jaz, to je moj novi Canon. Norma se aspiró a su amor, debe saber cómo. Me imaginé que me traería a su casa. ¿Por qué piensa eso, Juan? No, al contrario, Aquí le trabajé agradezco hasta mucho el hace paso que muy está poco tomando. tiempo. Lejos de disgustarme. Aquí trabajé hasta hace muy poco tiempo. Vine por algo que necesito. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me preguntas? Yo sigo siendo la señora de esta casa. Como que ya tengas a tu amante metida aquí.
Ni siquiera estamos divorciados. Hace mucho perdiste tu derecho a pedirme cuentas o a exigir nada. Te lo exijo, porque tú eres el que no me ha dejado ir de esta casa. ¿Qué más quieres? No voy a hablar en Sigo frente de... sorprendido, desconcertado, por eso no dije nada. Bueno, nunca me imaginé que Rubí iba a llegar. Y sigo siendo la señora de esta casa. Así que te me largas ahorita Te mismo. exijo ¡Órale! que respetes a Elena. Hace mucho perdiste tu derecho a pedirme cuentas o a exigir nada. No, jaz sem Katja Kelvišar, dijakinja 3. letnika gimnazije Novo mesto in sem direktorica prvega slovenskega dijaškega startup podjetja. Torej, naša podjetniška pot se je začela lansko poletje. Kjer program pa je bil zdaj to? Kaj ne veš? To je bil 4. E. Is this one